sabile sabuya uphasi dawuningi ilobu yachaza amaphupho ke kodwa ke inamba isese ngoba uyimember noma uyanikela ku channel abantu abaningi bafuna ukufonela olaba abafuna uba ama-member abafuna ukunikela abafuna utho but you want to be helped but anyway senze inamba ke senza ku 9 yak 5 Monday to Friday awungu WhatsApp ngiyakuyinyanya umuntu ume WhatsApp sindiswa mthiyane sobona ba cela ke ukucolisa kubuza kuphupha lo muntu awubuza awuqolisa ukubuza iphuphe lo muntu so uma uphupheke ulilahla ula seluwafu ibhodlela nogoloko omhlophe bekulahla konke lokhu kungowafu shisho belahla utshwala ogoloko amawayini elahla nje konke kungowafu yakho msekuphuziwe yabona sona ke singakusho uchithela botshwala so 1 ngokwesintu uma uphupha utshwala upha oluhluma ukuchitha lokho kusho ukuthi ngenzeka kumele wenze lidalo ngabe la isithebe ngabe lati omnyango isimayo noma ke ukhamba yabona so number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha utshwala upha oluhluma ukuchitha lungabe lusho ukuthi ngenzeka uma kungukuthi kade wenze ukhamba noma kade wenze iladi noma kade wenze isithebe samukelekile edalweni ngoba omunye umuntu lephupho lingafika ngoba vele kade sanda kwenza isithebe kade sanda kwenza ukhamba kade sanda kwenza iladi bese bona echitha kumanje utshwala kukhombula lento ayenzile maybe yamukelekile lapha akayenza khona yabo especially webona buwafu vele kanje kanje bembomboza ba yabo number 3 akasibheka nje nakhe kuyenzeka number 3 uma uphupha utshwala kuba uphawu oluhle uma ubuchitha uma uyimpusi olusho ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi akumele ubuthinte utshwala noma ke uzobuyeka utshwala ngokuhamba kwesikhathi ngoba omunye lento ingavela imkhomba ukuthi akumele abuthinte utshwala ngaba uNkulunkulu ongafuna iphuze noma isidalo sakho singafuna uphuze ngoba kunabantu abamthe zithunywa ezingafuna iphuze kodwa kunabantu futhi abanye abahamba noNkulunkulu ongafuna bephuze so uyakhonjiswa ukuthi yekela ukuphuza noma uzahamba ubuye utshwala vele ngokuhamba kwesikhathi kodwa kuSamuel wokuqala chapter 1 verse 14 uEli wathi kuyeke uyakudakwa kuze kube nini na susi wayini lakho kuwe ngoba seEfesu 5 verse 18 ningadakwa iwayini kuvela kulo umhuheko kodwa ke nigcwaliswa ngumoya ongcwele shamlokane Izaga 31 verse 4 akusiko kwamakhosi lemili akusiko kwamakhosi ukuphuza iwayini nokwababuso ukufisa uphuzo namandla siyabona besiphela la muphupha ukuchitha utshwala